Ülkemiznin esas mevzuları. Karar arifesinde Kırım sakinleri Ruslan Zeytulayev'ni destekley. Он голодовку держит не за себя лично, за всех крымских татар. Ervin Qayda Rus elçiligine berilgen bu sual 10. kere cevapsız kaldı. Hakimiyetinin irişilir ilacılar programması Ukraynliler için uygun mu, yok mu? Що саме дешеве? Selam aleyküm. Efirde zaman aprelinin 25'i Kırım işgalinin 1153. günü studiyada Safiye Bilayeva çalışmakta. Kırım Tatarının 22. açılık grevi günü devam etti. O Rusya Federasyası'nda yasaklanğan Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etmekte kabahatlana. Ruslan Zeytulayev'ni Rostov-na-Donu'da mahkeme eteler. Yarın mahkeme karar çıkarmak gerek. Prokuror Trukhanov Kırım Tatarı için 17 yıllık hapis cezası talep etti. Zeytulayev kabahatlı olğanını kabul etmey, koruma tarafı Zeytulayev'nin hareketlerinde kabahat olmağını için mahkemeni onu azat etmeye çağıra. Kırım Birdemligi Birleşivi Kırımlılardan Zeytulayev'nin işi boyunca ne düşüngenleri hakkında sorav geçirdi. Он голодовку держит. Ошак сен озы için değil de Kırım Tatar halkı için açılık tuta. Rusya hükümeti kanunsuz hareketler yapkanı sebebinden açılığını devam ettiriyor. Men onun terörist ve ekstremist olmağanından eminim. Bütün halk onu destekleyenine inanam. Biz hepimiz Müslümanmız ve onu destekleyimiz. Ruslan Zeytulayev'ke nisbeten yapılgan kanunsuzluklarga karşı çıkışta bulunmak ister edim. Biz Kırım Müslümanları böyle hareketlerge karşımız. Onun için aytıp olamam, onun akrabası değilim, hiçbir şey bilmeyim. Lakin bizim halkımız arasında ne ekstremist ne de terörist hiçbir vakit olmadı. Mında kaytkan son men böyle şeylerini hatırlamayım. Bizde bunu yapmak için sebep yok. Onu adaletsiz şekilde kabahatlaylar ama o boysunay ve men bunun gururlanam. O küçücük oğlan bu devlet maşinasından da güçlü. Этот парень, этот щупленький паренек оказался сильнее. Elbet bu oğlan uygunsuz vakitte uygunsuz yerge düştü. Onu hapishanege alıp böyle ceza vermek kimnin faydasına edi? Ularının adaletli olğanını düşünmeyim. Hiç kim seni öldürmedi, yaramay şey yapmadı dep düşünem. Yalnız o'zi için değil de bütün Kırım Tatar halkı ve hapishanede oturganlar için kureyşi. Zeytulayev aprelinin 4'ünde açılık grevi ilan etti. Kırım Tatarlarının takıbı yekimlenmesi, onlarga karşı siyasi sebeplerden açılgan cinayet işlerinin kapatılması ve onu Ukraynaga bu devletinin vatandaşı olğanı sebebinden teslim etilmesi gibi talaplarda bulundu. Bugün kuvvetimden az olsa da aytmak ister edim ki, men daim işançlarım ve hakikatim üzerinde turdum ve turmağa devam edeceğim. Men bu hakikatni özüm için sayladım. Kadılarının hukumunu eşitmegenime kadar men bu açlıkni to'xtatmayacağım. Bana karşı çıkarılgan kabahatının hepsi yalandır. Ervin Qayda yapılgan Kırımlılarga destek aksiyası Kiev'de ötkerildi. Bu sim altındaki aksiya 10 kere geçirilgen edi. Bu sefer ise çukurdan çukurga Rusya Federasyası'nın çukurdan gayip oldular. Şehirler altında çıkış yapıldı. Yanı Kapu, yani Krasnoperekopsk şehrinin sakinleri tuzlu ve sasık sunu içeler. Tarif etkenlerine göre Kurna'daki su Karadeniz'den ve Sivas Gölü'nde aqa. Evvelden olar yer altı temiz suvunu içediler. Şimdi ise onu Armyansk şehrindeki zavodlar kullanan. Вообще она вода не в дугу. Вонючая, и вообще ее пить невозможно. Бува, що что-то падает, не знаете, такие, как лапти, ну вот, с труб. Или мох, или что-то. Соленая какая-то, понимаете? Постоянно красная бежит. Где-то что-то ремонтируют, все, она красная у нас.
Мы пьем, ну, лично я вот беру танком на роднике, потому что это пить нашу невозможно. Я езжу в новый рыбацкий поселок, беру артезианскую воду, там, 5-литровые бутылки. Авропа Шурасы парламент ассамблеясының президенті Сурияге Русия депутатларының көрішмеге барғаны үшін истифаға кете біле. Япқан бұл әрекеті үшін енді фусураған деп білдіре. Страсбургта Авропа Шурасы парламент ассамблеясының президенті Педро Аграмун Сурияге кеткенінен бағлы февкуляде дыңлевлер девам ете. Бір қач күневел депутатлар ондан мақамыны терк етмесі талап еткен еділер. Аграмунд Русия депутатларының Сурияге кеткен вақытта ассамблеяны темсил етмегеніне білдіре. Повинен сказати, що цей візит і то, як воно було освітлено в засобах масової інформації, поставив нашу асамблею і організацію в складну ситуацію. Дозвольте мені сказати наступне. Цей візит був помилкою, і я це зрозумів. Я недооцінив реакцію на цей візит всередині асамблеї. Апрельнің бірінден башлап Украинада база илачларны бедава яда қошма паранен сатын алмаға мүмкін. Иришілер илачлар деген девлет программасының юрек, дамар, бронхиаль астма, екінші дереже шекер хасталары файдалана білежек. Бұл программа Киев сәкенлері үшін не қадар иришілер олғанына біздің мүхберлеріміз білмеге тырыштылар. Bu kadar programa boyunca endi ilaçlarını satın aldı. İlaçhanede onların fiyatı 140 grivna, o ise 20 grivnaga satın aldı. Lakin ilişilir ilaçta doza gerekinden azcadır. O sebepten her gün 2 kere ziyade içe. Мен ilaçhaneden мына CR uzatılgan tesirli ilaç, onların programmasına kırmay dep soradım. Anlağanıma göre, eğer tesir uzatılgan olsa 500 gerek. Sabahlıktan son 500, öğlede 500, akşam yemeğinden ve gece 500. Uzatılgan ise sabah ve akşam 1000'ler ola. Программа boyunca 23 bedava ilaçtan 20'sı Ukrayna'da işlep çıkarılgan, diğerleri İspanya, İrlanda ve Slovenya'nınki. Şeker hastaları bu cedvelden yalnız 2 tane yerli ilacını alabiliyor. Hükümet sanki en ucuz ilaçlarını satın ala. Bu yanlış. Sağlık Nazirliği birinci sırada en semireli ilaçlarını tasdikladı. İrişilir ilaçlarını ilaçhanede böyle işaretlerle tapmak mümkün. Yanında endokrinologdan algan resept olmak gerek. Bu programa 3 ay çalışa ve çok insanlarını celp etti. Деп ікеєте Ірина Дякуч. В цьому році ми навіть не очікували, но з початком програми з 1 квітня... Bizim başka şey bekledik. Programa çalışmağa başlagandan son 2 hafta içinde bizge 1230 insan müracaat etti. 1230 insanға resept yazıldı. 630 осіб звернулося. Ana Garabets'nin ömür arkadaşı şeker hastası. Özü teşekten turip olamay. Programa boyunca alınacak ilaçlar için evlerinin yanında bir ilaçhane yoktur. Прошу або одну подругу, або другу. De bir dostumdan getirmesini rica ettim, dedi Gerden. İşte ilaçlarını böyle etip alamız. Bu ay bedava verdiler ama en ucuz olgan suyunu. Sağlık Naziri vazifesinin muvakkat icracısı irişilir ilaçlarının cedvelini tizgen vakıta hastalarının zaruriyetinin bağlı malumat alındı, diye bildirem. Це є два МНН, які найбільше користуються люди, які Suprun. Bularını insanlar ziyade kullanalar. Bu halkara patentleştirmegen isimler boyunca bu ilaçlarını 90% ikinci derece şeker hastaları kullana. Olar satış cegilde MNN boyunca yazılgan. Belki bu cedvelge epası kırsetilmegendir. Олег Косенкоға iki mecnebi ilaçlarını yazgan. Мой эндокринолог мне четко сказал. Mana endokrinolog mına senin iki ilacının hiçbir Ukrayna ilacı düşünmeyim, dep ayta. Не думаю. Светлана Паламарчук, Дарина Иванютенко, Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Эльдар Тарахташ. Zaman. АТР. Milli Qabarcılıqqa qarşı Kureş Bürosының detektivleri 4 saat radikal firqasının lideri
Олег Ляшконен сорургу кечірді. Сесетчінің айтқанына көре, о қанун сөз денгенлешівінің шаты олара қабыл етілі. Бұ ішіні о сесетнен бағлай. Ляшко мақсус қабаржылыққа қаршы көреш прокуроры Назар Холодницкийні суистималда қабатлай. Туневан қабаржылыққа қаршы көреш бюросының мүдирі Артем Сытник айтқанына көре, прокуратура оларға Ляшко қанунсыз зенгенлешув бойынша малюматлар йоллаған. Ми вважаємо це політичні переслідування, намагання дискредитувати. Мені фікіріме көре бұл сәти тақып, более етіп олар мені дискредитация yapmaға тырышалар. Біздер күрешечекміз. Олардан әрекетлері қанунсыз олғанына біздер көстеречекміз. Қабаржылыққа қаршы прокуратурасындан біздер жинайыштың себеплеріні талап етеміз. Егер де мен қануны бозған олсам, мана ве халқа көстерсінлер. Учинсан Каракаса кечірілген наразылық акцияларында илак олды. Апрель айында Венесуэланың юқары махкемесі шығарған қарарға көре президент парламентсіз әрекет етме аққы қазанды. Шу себептен күтлеви мұхалифет митинглері башланды. Бұл вақыт içerisinde 30 инсан илак олды. 800 апсханиге қапатылды. Бірқач күневелсі мұхалифет тарафдарлары автомагистраллерні қапатып, отырув греві илан еттілер. Біз ерулдық. Геншлер мемлекетіні терк етелер. Мында кележіғіміз жоқтыр. Бұл жинай режим нәтижесінде күн-күнден инсанлар оле. Біз бұзырбалықтан құртылмаға істейміз. Біздер үшін жекенечізім бұл соқақлардаки наразылыққа чықмақтыр. Парагвайда $40 миллион хысызланған бұақта Евроньюз білдірмекте. Сьоса дель Эсте шерінде елге яқын адам инкассатор фирмасының дуварыны патлатып, бинаға ұжым еткен. Полицияның білдіргеніне көре, 3 кіші өлдірілген дегерлері исем қачып етіштірген. Бұл чайпама мен білген ән бұйық чайпамадыр. Хусусан бұл қырсызлықта іштирак еткен инсан араба веселяны қойзөгіне алсак ән бұйық чайпамадыр. Шубесіз бұл ұжым әвелден азырланған. Зарар көрген компанияға келсек, оның тарафындан эпосы хавсызлық тәдбірлері алынғаны белі. Бұл вақытқа соңғы хаберіміз еді, невбеттеке әнларымызда көрішмек үзіре.